Ngi wan hane mata ba kum ka KKHA Association pengen pensyai halor katu kasni kebalik kata permasan rotary nakaliang zongi kikun da KKHA Association te hagajing ya sultho bakla katu kasni kebangi hapan le ya khandra trading lesson hapo yaudai kolong kumni namar ba kapor rungi kam yo banyakot dan namar ba ICEM ila ong ini ba insaf pentip ini hakata kapor teto nga hakatu kapor pada ila yo phone hi han ya po district council ondang ila yo phone po district council ki ong bompat mi tengongan wan lang mangi syatune kumno te ki ong up min sa pentip tena lor kata bala ong up min sa pentip tengi up ni up ko phone call nang ne ondang ila up ko phone call nang ne pada ki kam pentip tengi phone biang la phone biang te ki ong him tip tengong to la dalong ka bala ai ko phone number jong CM tem tong la phone CM te CM yong kendet kin by CM ri kam pat phone ngi tenong tu pada dalam kumtang la phone CM te CM yong to shia kan do na shio yelet be shio nalo nang kata ni la let mengi shio ni kami kan do eki ni kan do kan ki enforcement ona kan do ki enforcement tingi la kali kenya ki ni la kan itho yala jang yong bangi ri ki KKHA Association te nang tu pada ong off dai ma fi yong hoi te yong ki le chabasakot bagi dan chatu ni la le chabasakot mdan nalo nang ta na basakot pada ni la kan do han ya hajrong badipan kyong ki le chati chapo sya section B ondang ila lek ni shatar umdan nang tu ila kendu biang tan ki enforcement nang tu nge kendu hang tu pada ki ong ba khile chiyo dilang ya lek ni chiyo dilang umdan ye tang ba shubu anak kaliang jong ki enforcement ro ila de ban pentep pat am yangi namar ba pet kini ki lawan chani te fifidan hakanu ka jaka tingi ngilit beti ka ta jaka dai tang ba maki pada ki shupha yangi khile chata ta shamjing yangi bengen lap kat ka yo ka ba he ni dan ka jin smosi pangidan ka jin ta ma na kaleng jami mo bala sa kano ba isu kadai ka sing snayak ma idan ka ta ka jin smoran ndeni le khna kini ki ke baro ala manta ki khasi ki jami ma mata ke nang sa ka jami ndai kam de ke keri ta ka jin stu bakala dengi ni adan lang han tu ya sebentar lang ndai pa ki tu ki brio ki bam yo I ki keno ini bakuni kum to jadi mas ni ka to kan news ina mari sini ni la kan kendo buat isi maka jen le ran ke jami ka jen sngo ka jami mabli ni tri na do men si am ni tri tang man pen I shabar kum to ka jen cha comments ka jami idan maka jen sngo dam karena kalian di media ru aba kilate ba mangi ba kaki HDC ni dan lang aku tugas ni. Shua bakin pelat je kan news ngakerpat di media ro ba. Kimdai ban isu pelat ka pelat kiri ban wat ken ka jingshai na kaliang jungi bro arliang. Na kaliang kaki HDC ban na kaliang ka jungi ken. Kimdai ban isu pelat nya kumtu. Kumanang ni syakmat kumar kanum jesho ken kumne. Namar bangi kimdai re baong bangi mdan. Ni dan te ka proof ro bangi dan sisa ka tugas ni. Idang shondor idang lelai gitu ki yo barok khat namar bakat gitu ki dukan ki balakhang. Pek ke jingyo nang ne ki yo kan no hendru teli ki dukan ba syakhan rekat ke jingyo I jongi pade ya gitu ki bom syam lapakan gitu ki balakhang hi katu ko mot kapau ba kimdan ken kita ki kot ki babiang ba ki lakhang hi no ke jingyo nang ne ke yo hendru teli ke jingyo I jongi pade bang ya sendor mangi kan no teli syo ki balakhang hi ado kapor bangi dia latre kan ni kaseng nado ahja khatlai ahja khatsau kini ke jing tre ke jongi don takasil ka hab ai jingshai to kada ni ba I kina hab ai be jingshai kam tip su pha le plumar mon ra kulit na yang men jadi ni jadi dia ya ko ai kham lo ba ya buat mah lek lang no akan jong ba jong tu ai ka tu ba dai ai ka tu ni original
dapat kong tolong kong ang nam kuwa ke berkoi kuwa ta ke jeng ma nakaliang jong ki KKH re ni ai hublei ICM bai re long rang kat bat ni ya trai rang kat bat ni haka tu kasni ro rang kat ICM marsin ICM ro daka papuram marsin yo I ka tu kan news la phone wot shingi yang ba up no ya ICM tiana mar ba prima I mi rang kat ka tu kasni ila shupha ra ki IM na ki bakin ya lagi ka tu ka kam bikin pendap ka tu ka kam te wat la mentang la syak kan tho kum ni ro nim so phera kata in yak shakhamat ka kam jong yerang kat ICM rang kat ka KHC